Ngi pinas kumhai pi borok syakani ka channel kujungi bat hakani ka video ngin pe yakini ki post berang shulat thamai po Shillong. Subscribe ika channel kujungi but turn on your notification bell kenapa penumdu iki videos ki bengi upload. Yakini ki post lapalai taka Meghalaya Age Limited mentau benai arajar apasal. Ikateng jung ni ki post kilongkum ni content writer but graphic designer. Kelas date lani katar ke bakado berpilaban sama ki applications kedai pratrik benai Julai arajar apasal. Ya ke post content writer ke balai kawai ke age limit lani ke kerta ke bahedo kedai lapusan senam ke salary lani ke tolok kedai apu hajar sispa aksi benai but ke educational qualification kolongkum ni peladiban pendap ya ke bachelor's degree haka English, communication, marketing, journalism lani ke no ke field ke bayahap. Pidon kamru yakini key skills but experience. Pidon kam shisnam experience haka copy lani content writing. Kin kam I preference itu kibadan yaka content writing experience haka travel domain. Di bandan experience haka blogging lani online content writing. Pidi bandang banthok bat bandang ban keren bha haka ketien pareng. Pidi bandang ban trip haka kam bat ban pendap yaka kam hapo ka por baki ai. Pidi bandan yaki skills jangka copy editing but proofreading. Pidi bantip hash pangka SEO. Pidi bandang ban penyedai bah baki betre lang bat yaki team members ke jongpi. Bat teng pihak bandai shani shatai ban experience yaki bagi jaka. Ya ke post graphic designer ke balai kawai ke age limit lani ke kata ke bahedo ke day lepusan senam. Ke salary lani ke tulap ke day aku arajar sispa aksi benai bagi educational qualification kalau kumni. Adi ban pendap ya ke bachelor's degree ke graphics, visual content design lani ke no ke field ke bayaham. Pidon kamru yakini ki skills but experience. Pidon kam at least 6 experience haka graphic design but video editing. Pidon kam ru ban tip syapangki layouts, graphic fundamentals, typography, video editing but web limitations. Pidon kam ru work experience haka visual design, brand development but creative processes. Pidi bandang bah ban pendon kam yaka Adobe InDesign, After Effects, Illustrator, Premiere Pro but Photoshop. Pidi bandang ban pendon kam yaki graphics but video content haki social media platform. Pidi bandang ban tho but keren ya ketien pareng. But pidi bandang ban trebha but ban pendap yaki kam hapo kapor bagi ai. Ki candidates ki bilang eligible bagi buku aban apply kini ki post pihak ban pendap ya ke application form. Ya ke link juga ni ke application form ngan ai po description juga ni ke video. But pihak ban submit ya ke ni ke application form syaka office of the Meghalaya Age Limited, Shillong building. First floor, Lower Lashmere, Shillong, 793001 Meghalaya, India. Lani pilak ban submit syaka email address recruitment@themeghalaianage.com. Yang itu kita submit directly syaka office. Pihak ban tho ikini ki contain hajrong jangka envelope application for the post of hadin setho ik kerteng jangka post. But yang itu kita submit link ba ka email pihak ban tho ikini ki contain haka subject line. Pihak ban submit lang ru ya kawai ka passport size dur ke jongpi but ki self attested xerox copies jong kini ki documents ka updated resume ke jongpi ki educational qualification certificates ka proof jong ki experience lani ki experience certificates ki salary slip lani ki proof jong ka salary na ka kam ka bapitray show pin apply hi kini ki kam ka additional lani technical qualification certificate lada pidon but ka identity proof ka pan card lani Aadhaar card.